إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga urip na Allah, pagpumamaki nagsisagyang kaiya gawitan naman to makamamasa sisagyang kaiya seminar tanuman to kalalaiman tanu seminar uman alungan asalasa iman tu na ikadua kasalasa sisagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na gugi imambu ika 10 sang kaiya ulan-ulan Ramadan. Aya mana na upama ka ayat tanukman pegitungan agyang kutua lambar katan ku Ramadan na ayat ulang berkata na uli 20 gawi ina 10 usia gawi. So sama na na data no mito kawagi ang kaiya aya mana niyan na kaya sagad berkata no agi ang kaiya ulan-ulan Ramadan. Na kata ya ayat mana pagpagamagantan nagi ang kaiya kapag udah berkata no ang kaiya ulan-ulan Ramadan. Kagay ina ayat ditan uli pa magisiyan na andi kapapiyutan andi pegang nana bab mana perapira na ayap mana ditan ipa magisiin na anda pemani kapniatatan andi kambukatan tantua mia kagaga nagi ang kaiya kapsigi dagi ang kaiya masa ugid na yang kaya lambar katan usagi ang kaiya ulan-ulan Ramadan na ubad na katun katan ada makatarutop sagi yang kaya paganay ku Ramadan mana upamana daskan yang sila kay kaya upamana na piyamunutan yan naging kutua kabaya ginawa niyan na nagyang kaya lambar katan wa 20 gawin na palakay pan aya mana niyan na pagamali niyan nagyang kaya lambar katan si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan kauba kalu na asar katubat sa kaniyang wallah na perilaan sa kaniyang wallah perilaun wallah agyang kutua aya makna niyan na miyaw na amiyan dusanian si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan sa lagi dagyang kaiya katurun Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadin sa tao pamuasaan yan sa Ramadan sa paratian yan naguarapian si ikubalas apaka po na si ikwallah na iprilaun wallah agyang kutom yaw na amiyan dusan yan uriyan ito na agyang kaiya oras taniman to na ayay niya mapipikir tanwa mbaluin tanwa alang tanong kebayaan tanong mo sa iku kagagatan ron ko diyang kausabot at tanong ko kapugsiya tanong nagyang kaiya makapantag si iku pumakalalas si iku mga dusa makapantag si iku pumakalalas si iku mga dusa sa Muslim na ayad naman didingan-dingan yan uli na ayad na singayo yan na anda manaya giyang kutwa kada yan si sagyang kaya dunia na karilaan sa kanyan wallah nagu ibagay ron wallah giyang kutwa pipirata kapaabalas umani isa ang Muslim naginan pangarapian udi naginan masisingayo yan asi kukang ganatian si sagyang kaya dunia na karilaan sa kanyan wallah si kuya makna niyan na mirilaun wallah
agiang koto antuna ini bana mga dusa niyan amyang bulolan yan si sagiang kailunian. Swallahu ta'ala na inad niya nagiang koto aridway manusia. Inad niya nagiang koto aridway manusia. Pagpakarno na si kumapia, uri na pagpakaawato na si kumapia, uri na pagkasabapa na si sagyang kutua kapkalubayrun, uri na arinwe dirun makatenus si mga dusa, aginan suwaya maananian na baya aginawa. Ayam ya kalala arinwe tanong, si sagyang kaya dunia naginan subaya aginawatan. Ayat kata wallahu ta'ala na giyang kutua atigian innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Mataan asuginawa natitu asumusugu udi napupakasugu kumarata illa ma rahima rabbi inun tabu agiyang kutua ini kalimu uqadnanakan inna rabbi ghafurur rahim. Mata na sukad na nakan naparinila uli na manapi amakalimun. Ginan ikailangan amakontrol tanwa giyang kaya mga ginawa tanong. Kaya sabab nakagiagiyang kaya mga ginawa tanong na ginan imala aridwo itan. Adi itan umipus sagawa si isagiyang kaya di itan ukapagintaw sang kaya dunia. Ginan imala aridwo itan di itanuron mipagagawa giyang kaya mga ginawatan. Giyang kaya baya ginawa na ayagalabakyan na paganeron na ipasuguyan sumarata. Ikadwa na mapapakalubay niyan agiyang kutwa ginawa si ikudikang galabaka kumapya. Ayay katalo na di niyan di kamuntalan kung ginawa agiyang kutwa kambaradusa. Ayay maana niyan na mapapakapian yan kung ginawa agiyang kutwa kambaradusa. Naginan isabab kailangan mapagistano agiyang kaya mga baya ginawatan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat wallahu ta'ala nasop manating mana wallah sutaw ini kalakian akapakatindigian si sa hadapan ukad na niyan wanahan nafsa anil hawa nagumiyaping ganyan aginawa niyan meron niyan aginawa niyan si eko kabayaian uli nagyang kutobaya aginawa niyan fa innal jannata hiyal ma'wa na mataan asos surga nagianan idarpayan ayan yan darpa. Amay kasakatan na marantano agiyang kaya mga ginawatan ikalakatano agiyang kutwa kapakatindig tanong si isa anungan amori si isa hadapan wallah na mataan ayan imbala sa katan wallah nagyang kutwa kasenggi niyar katan sa darpa sa surga ayan adarpa tanong na susurga amay kasakatan na makontrol tanong agiyang kaya mga ginawatan. So iblis na ayaw mo agalabak ko iblis na ayaw pa namaran yan namaran tanong niyan magawi tanong niyan makuha tanong niyan si sagyang kutwa agalabak tanong mapia amawit tanong niyan si sagyang kutwa kabayaian kaya sabab si sagyang kutwa minuna na so iblis na sa kaniyan na tao sa kaniyang kusurga si kaniyan di magintaw kusurga sa amya panutul na ayang aran yan na so al-haris si sagyang kutwa kapapadalmian ko surga na si sagyang kutwa katatagwian ko surga na piyanutul wallah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wani na pitir wallah ko mga malaikat ayama na niya namata na sakan na pagad na kwatigin sa adato amakap kepar si kulupa nasiku ayam ana niyan na kaya na wallah siku Adam kagigyuti pagad na wallah ayam ana niyan na pakapkepar niyan si sagyang kaya dunia si sagyang kaya niya ulupa nasiku kaya na wallah siku Adam
na ini wallah kasujudi mga malaikat si ku Adam pedun cu iblis apa kasujud wallah si ku Adam na umani isa ku mga malaikat na sumujud si ku Adam na aya buada sujud na su iblis la'natullahi alaih na si sagiang kutwa aya makna niyan na dan yan nakasujud si ku Adam na aya Peter wallah na tigina anto na imiya karon ka sa kasujudin ka si ku inadnakan si ku aya makna niyan na inadnakan na tigu iblisa upamana ando mana ka pa kasujudan karak na tigian si ku inadnaka asa kana inadna kung kaapuun sa apoy asuti na inadna ka su Adam apun cabuta amabuba mibuba adarpa na upamana sa kana napakasujud na kung kasi kumabuba adarpa na aya Peter wallah na tigi na awa kasi sa giyang kaya dunia kagiyang kaya surga kagiyang kaya surga na kana abay ni darpa mga takabur aya mana na giyang kutwa danian kasujud si iko Adam na ayaw tuwa sabab na kagia sa kanian na aya mana niyan na aya kapipikiran yan sa ginawa niyan na mapuros sa kanian uli na malas kanian mapuros kanian na disu Adam na dinian kagagiyang kutwa kapangalim bubaan yan si iko Adam alaihi salam gitu membikitir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigiyana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr di pakasud ku surga agiang kutwa tau adna amata tagu ko puso yan alagi debu ukulpong ayam ananya nakattakabur ayam ananya nakapupuro kibr na aduna ibtiruna kibr aduna ibtiruna kapupuro na ghamtun nas wa batarul haqq giyang kutwa kapupuro si ku mga tao giyang kutwa di katerima si ku untol miya kataling marka giyang kutwa untol nadang katerima kami maratabat ka napudutok waya makna niya nakatakabu ini puro ka aya makna niya na ginawang ka nagiyanan kaya sababan sa kaya pakaliu iblis alaihi la'natullah si ku surga amya taguskan yan si sagiang kay dunia nagiyang kutwa kaya pakaliu niyan si ku surga na antunay kateru iblis tigiyana qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim Peter iblis na tigina sabab tigina ku kiya dudugang karakan ayam makna niya na kiya awatang karakan na tigu iblis na la aq'udanna lahum siratakal mustaqim na mata anam bekenang ku sirandin sa kabugalang yak kiran atig mana iwu iblis si kulalan ka amatitu thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim na urian yan na semua nakan siran din atig mana iwu iblis si ku kasasanguraniran wa min khalfihim nagusi ku talikudaniran wa an aymanihim nagusi ku mga kawananiran wa an syama'ilihim nagusi ku mga diwangiran wala tajidu aktsarahum syakirin na dingkad na matuon so kadak langkiran ayam makna niya nakipan na nalamat ayam makna niya na so kadak langkiran na dingkad sinan din matuon ubas sinan di ipanalamat uli na ubas sinan ki pagingin syukur siirka naginan ayam makna niya nakitiroon wallah at higina ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila ay pandapat katig wallah ay gdaka si ku tau abielu inian so baya ginawa niyan akatuhanan udi na bielu inian akatuhanan so ay makna niyan nabubayaian afa anta takunu alayhi wakila na basqa imya balwikiran ay makna niyan na wakil udi na aduni bana panarigan udi na kasasarigan nagianan pada salim wallah si kuya makna niyan na mga urip niyan pada salim urkatan wallah abigan tan wallah sa mga sabab akilalas tanong si ku mga dusa tanong kuya makna niyan na di tanong kapagintaw si sagiang kaya dunia udi na pakapuna si ku mga dusa tanong nagianan
aya makna niyan nama bebedui apa gusain tanu si sagiang kaya masa tanu udi nagiang kaya uras tanu agiang kana apa makalalase ku mga dusa tanu adi tanu masru si sagiang kaya dunia aya makna niyan apa subuh tanu ku kapa pada dalam tanu si sagiang kaya dunia giang kaya mga dusa giang kaya apa makalalas ku mga dusa na palaya ini mialuisi ku Quran agu mialuisi ku aya makna niyan na mga sabdan mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya paganirun apa kalalas si ku mga dusa tanu na al-imanu billah wa tauhiduhu wal amalus salih yang kutwa paratia tanu si ku Allah kaparatia si ku Allah nagusuk ba kay si sa ku Allah nagusukam gelebek sama piyah sukang gelebek sa aya makna niyan na mapiyah kailangan mapa kamu ayan tanu agiang kaiya perhatian tanu si iku Allah perhatian tanu si iku Allah perhatian tanu su Allah subhanahu wa ta'ala nagupa kay sisaan tanu sakanian terutupan tanu agiang kutwa ka pa kay sisaan kanian pa kay sisaan tanu sakanian si sagiang kaya talo aya makna na pa kay sisaan tanu su Allah si iku mga galabakyan lagi do kaya pangadnian lagi do kapagpangimatay niyan lagi do kapagpagaparian lagi do kapagpanguyagian lagi do di niyan kang gira-giray napakay sisaan tanusan su Allah ikadua napakay sisaan tanu su Allah si kusimba sir kanyan aya makna niyan nada asimbaan tanu asalakaw si iku Allah da asalakaw aya makna niyan na pisusuatan tanu inun tabu su Allah ginan aya makna niyan na ikadua akapa kay sisaan tanu ku Allah aya ikatlo napakay sisaan tanu su Allah si iku mga ingaran yan agu su mga sifat yan pakay sisaan tanu su Allah si iku mga ingaran yan agu su aya makna niyan na mga sifat yan eleni managyan kaya katur Nabi sallallahu alaihi wasallam katur wallah subhanahu wa ta'ala tigin manay walladzina amanu wa amilus salihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun susinanut watig wallah am yamaratiya wa amilus salihat nagu pinggelebakian sumanga pipiya lanukaffiranna anhum sayyiatihim namataan alalas na mikiran din sa mga dusairan wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun ibigay mikiran din sa balas uri nang balas na mikiran din sabab kuwaya makna niyan na lebih mapia aping gulaw layran sabab ko pinggulaw layran amapia nagyutwi sabab aya makna niyan nakambala sikiran wallah subhanahu wa ta'ala naginan mangurip wallah aya makna niyan na kailangan tanu agiang kutwa kailangan sira tanu agiang kutwa kaparati tanu si ikwallah nagugiang kutwa aya makna niyan na kapakay sisa tanu kwallah si kusimbar kanian nagugiang kutwa kapanggal bakat tanu si iku mga pipiya leni man agiang kutwa katur wallah aya makna niyan na piyaka tanayan aya mo agia pas tanu ko kalapis si sagiang kaya dunia nang gulalan ako paratiya agugiang kutwa aya makna niyan nakapanggal bakatan si iku mga pipiya Peter wallahu ta'ala wal asr betatigian ako masa innal insana lafi khusr kamata natigian as mga manusia na mapapadala masiran ako kalapis na kalugi mapapadala masiran si iku kalugi na ugiang kutwa kalapis illa alladhina amanu inun tabusu sinan utwa miya maratiya ini mana tu? Ayam sa akili das tanu kuaya makna niyan na kalapis sagiang kaya dunia nagiang kaya paratiya tanu si iku Allah illa alladhina amanu inun tabusu siran utwa miya maratiya wa amilus salihat naguping gelabekiran sa mga pipiya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr nagu ini pamagusiat ta iran so benar udina untul nagu ini pamagusiat ta iran suaya makna niya nakasabar dinan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat ru'yan natigina tuftahu abwabu al-jannah yawm al-ithnain wa yawm al-khamis fayughfaru likulli 'abdin
la yusyriku billahi syai'a. Pelekaan tigina so mga paminto anak ko surga. Si ko uman alungan na isnina gwalungan na khamis. Nagu prilaan wallah so uman uripen ada ini sa kuntunian wallah amaitum. Prilaan wallah agyang kutwa uripen ada ini sa kuntunian wallah amaitum. Ginan suaya maknanian na kailangan agyang kutwa kapa kaisi sa tanus si wallah. Mapa kaisi sa tanus wallah si ku simba, si ku mga galabakian, si ku mga ingaranian agyang kutwa mga sipatian. Miya kay sa alungan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kukuda sa kanian na sumasagdun so Muad bin Jabal kukuda sinan sa ayam maknanian na ibil antuna iba na unta na pitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina ya Muad atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Hayat tigin Muad na inwa tigin katawan na kaatigin wa antuna ikabnar wallah si iku mga uripan nagu antuna ikabnar mga uripan si iku wallah na ayam yatru Muad bin Jabal na tigina Allahu wa rasuluhu a'lam. Suwa tigin suwallah nagu susuguyan ilbirun amatao. Suwa tigin suwallah nagu susuguyan ilbisan amatao. Na ayam pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina haqqullahi 'ala al-ibad haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yang kutwa kasimbairan ku Allah naguubairan sakutun sama itu. Ginan ikabnar wallah si ikwaya maknanian na mga uripanian. Na ayat man ating Nabi sallallahu alaihi wasallam akabnar umanga uripan si ikwallah na an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Nagyang kutwa dinian kasiksa si kutaw ada ini sa kutunian si irkanian amaitum. Sa din sa tao apa kay sisaan yan sa Allah nagudinian ipanakuto na aya maknanian na anto na iba na kaparulinian agyang kutwa kapakasuldon wallahu ta'ala sa iku surga. Namiyak agiraw so Muad bin Jabal at tigina afala ubashirhum bako kira na tigmana yung Muad bin Jabal penutula agyang kaya pianutul karakan na aya katuru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina la tubashirhum jika penutula mga tao at tigu Rasulullah fayattakilu ka aya maknanian na sumanasiran. Ubang akinan panutulanan pasika sumanasiran. Aya maknanian na kaya ada ini sa kutunian si ikwallah na aya maknanian na ububin ibuga kiran agyang kutwa salakaurun ang mga amal kaya aya maknanian na sumasanasiran na kaya apa kasududin siran wallahu ta'ala si surga. Nagianan mangurip no Allah igyang kaya aya maknanian na para tiyasik wallah nagugyang kaya kapakaisisa wallah nagusukang gelebag sa mapia na aya maknanian na pakalalasanan sa iku mga dutsa tanong nagukasaba pananan ko kiprilan na katanong wallah si iku aya maknanian na mga dutsa tanong si isagyang kaya dunia na kasabapan pananan ko kaptugumpiya tanong si isagyang kaya dunia nagugyang kutwa kapakapas tanong si isa alungan amori. Ikadua amal pakalalasi kung mga adusya tanong na ijtinabul kabairi minad dunub. So kapan ang gilai si kung mga aladusya giyang kutwa mga alasi kung mga adusya giyang kutwa kapan ang gilai tanong basta managitan wa mala adusya na kailangan na pupunanggilaan tanong agiyang kutwa mga aladusya aya maknanian na di manggulo na si sagyang kaya dunia na kailangan akapupunanggilaan tanong si sagyang kaya kapapadalang tanong sang kaya dunia. Ayakatur wallahu ta'ala natigyan manay in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Upamating manay wallah kapananggilaan niyo sa mga alak wini sa parrakanum. Upamating manay wallah kapananggilaan niyo sa mga aladusa kung anin ay ini sa parrakanum nukaffir ankum sayyiatikum nalalas na mirakano sa mga ruruni ko mga dusa niyo
wa nudkhilkum mudkhalan karima nagu pakasud na misakano atig mana iwallah si ku kesuldan amapiyah pakasud na misakano atig wallah si kuya maknanian na kesuldan amapiyah naginan amay kapananggilaan tan wagiang kaya mga ladusa na iprilar khatan wallah agiang kutwa ay maknanian na maruni-runi mga dusatan lani managiang kutwa katir Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku kiya pa katitanian aku Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu atigian as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahun idza jtanaba al-kaba'ir suwatigian so 5 waktu as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah nagusu jumu'at nagusu paglatan yan agusu isa jumu'at wa ramadanu ila ramadan nagusu Ramadan agusu paglatan yan agusu ay maknanya na isa Ramadan mukaffiratu ma bainahum na pelalasan yanon agiang kutu ang paglatan yan ay maknanya na dirun manggulula adusa idza jtanabal kabair igir manutua pianang gilaan utaw agiang kutu mga aladusa na sumanga aladusa na miya kadakdak ay pinakamaladusa nasuka panakuto ay pinakamalado siya nasuka panakuto na lagi dito mambu ay pinakamala asimba ay ni subwallah nasuka pa kay sisa wallah tauhid ginan suwaya maknanian na kapa kay sisa sikwallah subhanahu wa ta'ala na ginan ipinakamala asubun wallah na madakal suwaya maknanian na mga lado siya lagi do kapamunusan yawa kasina suwaya maknanian na kapamanakaw suka pamaganta suka panuruyan miya kaddak-dakal suwaya maknanya na mga lalo siya kailangan akapananggilaan tanong si isa giyang kaya kapapadalang tanong sang kaya dunia kailangan akapananggilaan tanong ikatalo apakalalassi ko mga adusya tanong na at-tawbatus sadiqah katubat at totoo ay makna niya na piu-piura katubat kanaba katubat apalatik gitu so piu-piura katubat ay kataru wallahu ta'ala natigin walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq so siranut watig wallah ada penunggun winiran apa du wallah asalakau ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق nagudiran bunun diran bunun sunyawa udina ginawa asupiaka haram wallah sukat tadakaun illa bil haqq inun tabu makau kitusiku untul wala yaznun naguda ayam maknanya nak nabasiran di isina wa may yaf'al dhalika yalqa asama nasadin sang gulaulasan ating mana wallah na ketemunian suaya maknanya nasiksa yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana naguya maknanya na petek tak penun agiang kutwa siksa sisa anungan aqiyama wa yakhlud fihi muhana nagu kekalan sakanian udi na kekakalan kanian agiang kutwa aya maknanya na pakahina antuni ibana siksa illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan enun tabu taw ami tubat nagu miratya nagu minggil bagsa amal amapia fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat kasiran manut watig wallah na sembi angkiran wallah sumanga ducairan sa ayam ananian na mga pipia wa kana Allahu ghafurar rahima na ayabtad wallah na paririla ama kalimun tatap aparirila ama kalimun amay kasakat tanong natubat tanong si ikwallah na iprilar ka tanong wallah agyang kuto mga dusatan iprilar ka tanong wallah agyang kuto mga dusatan miya panutul tanong si samyaw na agyang kuto sa kataw amama ayam niya patay niyan na siyaw pulo agusiyaw niya panutulay si iku hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku kitab Riyadhus Salihin giyang kutwa sa kataw amama na ayadusan yan na miya ka patay sa siyaw pulo agusiyaw
na miya pikirin na tubat sa kanyang si ikwallah na miya ngingis miya ngadag sa kaisa niyan at na miya umanian abara simba akan na ba ulama bara simba sa kanyang bun natingin na at natingin na ipagisa ka natingin na anto na ipagisa ka natingin na sakan na ayam miya patayakan na siyaw pulo ako siyaw na kubaya ako at tingin na tubat si ikwallah ino pakatawbat ako natigya kiyo tuan dumane ka pakatawbat ka ada ka ku sa imbi ka sanyaw amya patay kay ni na siyaw pulo ako siyaw di ka tingin pakatawbat nasukya na garuya kiyo tu na kaya dan say na tigya na lagi di mo tigya na ka di ako at tingin pakatawbat na iraksakan sa kau nabunong ko sa kapan na biyunong iyan miyaga na pamagat sa miya patay niyan agi mapatay niyan miya pikir yan na tigin na inong mga di pakatawbat ako na miya ngadag sa kaisa niyan at na minitur uno mga tawat tigida na katan sa ulama na isiin irong na kaisa ayang kaisa na miyaw maniyan siyong maniyan naging kaya ulama na kaya mo maniyan na tigin na ayat tigin na at natigin na ipag-isya ka natigin na tunay pag-isya ka natigin na saka natigin na ayam ya patayak natigin na magatus kataw wida tigin na kubaya ko tigin tubat ako wallah ino pa nga tawbat ako natigin na api man natigin ni kaladusan ka na amay ka tubat ako tigin sik wallah imbili nga nakasik wallah ay ginakagyang kutwa galabak ka na ayam na niya na April ka wallah ta'ala gyang kutwa dusan ka na miya baya-baya siya kito. So kaya baya-baya iyan, na miya kagilawag yan kutwa inisya niya na ulama, at tigin na, tigin na tubat ka, na awa ka sa giyang kaya darpa, kagiyang kaya darpa na aya mga tausi na mga baradusa, na si ikatigin sung sa giyang kaya salakaw adarpa, aya mga tauron na mga barasimba, na miya wasya kito sa giyang kutwa darpa, nakagi mawasagi ang kutwa darpa nakagi pililakaw nabud nagkiyapan tagi kapatay si salalan niyatay sa kanyan nakagi matay sa kanyan na aya asumiyongon na malaikat ako surga agu malaikat si kunaraka adira ni pagagun siya kiyoto ngirawagi ang kutwa malaikat kunaraka at tingin na sira ka na ipakaunot kamadakli miya patay beradusa at tingin manay ayam ya patay niya na magatus kataw nasirak na ipakaunot na miya ka ginawa mo yung kutwa malaikat ako surga at tingin na sirak na tingin na ipakaunot kasi kung uriya na tingin kaya pakandusan yan na mitubat ako wallah narinila sa kanyan wallah na ayam yung lula na sumiyugus wallah sa ayam na niyan na malaikat baka ko kumangkiran na miya ko makiran na yung kutwa malaikat na kaya makaw makira nagyang kutwa malaikat ay emak na niya na ikatalo na kiyukum yan sira na tigyan na ilayan ni wagyang kanan nakaplila ka wagyang kanan amama o anda miniramig o si miniramig sa gyang kanan na sumwa niyan na aya makaptilunun na so malaikat si surga na o si miniramig sa gyang kanan apuna niyan na aya makaptilunun na so malaikat si naraka na tiyak sa giyang kutwa lalakaw niyan na si iminiramig sa giyang kutwa sumwa niyan na giyutuy sabab asi sa kanyan miya kapusyon to sa giyang kutwa malaikat si surga ileni man ito isa miya panutulan na swallah na sa kanyan din mismo miya kakampat sa giyang kutwa lalan ay isungyan na sa giyang kutwa ay maanan niyan na sumwa niyan kaano numiramig naguan sa kanyan makasulod si surga ileni man ito sira kataro na api ay kaladusyatan na ditanong kudaan sa inam si kurila wallah si kulimu wallah kataman sa uyag-uyag tanong si sagyang kainnya na mata na swallah na tatap aparinila amakalimu na ditanong kudaan isari ay makna niya na inam ay kataro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina at-taibu minad dambi kaman la dambalah giyang kutwa tau adi tubat sa dusa na lagi udud na adusa niya ayam makna niya na April laun wallah giyang kutwa dusa niya napakandak lantan su katubat cik wallah pakandak lantan wa giyang kutwa di tanu katubat cik wallah ta'ala kaandra katanu miri la wallah agiyang kutwa ayam makna niya na mga adusatan ikapat pakalala si ku mga adusatan na al-istighfar
giang kutwa lalayun di ka pamangni sarila sik wallah giang kutwa lalayun ka pamangni sarila sik wallah ayat wallahu ta'ala natigina wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima pangni ka tigin sarila sik wallah kamata naswallah na ayat betadian na tatap aparilila ayat maknanya nama kalimu ginan i qatir wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua qatir wallah natigina wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Pitur wallah atigina sunganin atigina mini pakawitiyo arak au ginawaniyo mini pangunakunaniyo arak mga ginawaniyo amapiyah na ketuuniyo to si wallah asakadian na lebih amapiyah na gulebih amala abalas na pangnikan watigin sarilak wallah kamataan aswallah na paririla amakalimun lalayun agiyang kutwa kipsugun nakatan wallahu ta'ala si sagiyang kutwa ka pamangni sarila si irakanian kagi uba kalu na ayam maknanian na andra katanu malalas agiyang kutwa mga dusa tanu kudi tanu kapagintaw si sagiyang kaadunya. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katruyan na tigina ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar haya tigmana iyo Allah pitir wallah si hadisul qudsi ko ketiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina haya tigina umanguripnakan innakum tukhti'una bil laili wan nahar mata na sa kanuna pagkaribata kanu pagkadusa kanu si ko kagawin agusto kadundo wa ana aghfiru dhunuba jami'a nasak na tigina iprilag na tigina sa mga dusa langon fastaghfiruni aghfir lakum na pangni kanurakan sarila karila ang kusakan pangni kanurakan nating mana wallah sarila karila ang kusakan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katruyan na tigina manay ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfirullah haya tigin mga manusia na tubat na kanusik wallah nagupang ni kanurun na tigin sarila fa inni atubu ila Allah wa astaghfirullah fil yawmi akthara min 70 marrah kamata na sakna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diya kuat tigin tubat sik wallah nagudiya ko mamang ni sarila sik wallah sik ko salungan sa kesubraan sumakapito pulo yani manuto maka 70 isam ya panutul sa hadis na maka magatus maka tubat su Rasulullah maka pamang ni sarila si wallah si ko yang maknanya na makasalungan nagito na inirila on wallah sumiyaw na amiyan dusan yan sumiyaw ri amiyan dusan yan nasa katano na 50-50 dita no katawan waya maknanya na antuna pakapa sa mga amal tanwaya na aya patut tarkatano na lalim tanun di maka pamang ni sarila si wallah si ko kagawi ag su kadundo kasulusa na madakli susunan dusa amarayag dusa amasulan, dusa akatawan, dusa adikatawan. Kedusatan wi gidakwan sama payag. Kedusatan wi gidakwan sama sulan. Kedusatan wi gidakwan na katawan tanu amadu dusatan. Na kedusatan penihidak na ditanu katawan batan amadu dusa. Na gina ni kailangan tanu agi yang kutwa di tanu kapakapamang ni sarila lalayun si wallah. Kalima apa kalala si mga dusa na alwudu. Suwaya makna niya nakapagabdas. So kapagabdas. Miya kay sa alungan na miya panutula so Uthman bin Affan na miya ke kuasa aya makna niya na ipagabdas yan na miya gabdas sa kaniyan na kagya magabdas sa kaniyan na adiniya nutuli panutulun na kumanga tao agyang kutwa kaya pagabdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini pag-ak ini gulalan o Uthman agyang kutwa kapagabdas ini pagabdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya makapasan sa kanya magabdas na Peter o Osman Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam at iyan naman tawadda hakada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sad na tigin man ay sa magabdas sa lagi dai uli na isam ya panutul na man tawadda nahwa wudu'i hada saan sa tao amagabdas sa lagi dagyang kaya kaya pagabdas sa kanatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na iprila unagyang kuto amiyaw na amiyan dusanian
wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilatan, nagyang kutwa ka sambayangian, nagyang kutwa ka plalakaunian akap sungian sa masjid na kiitung ito sa ayam ananian na sunna ambalasanun wallah subhanahu wa ta'ala. Nailani man ito gibu kaya pagabdas tanuna kaya labatan sa mga dusa tanu kaya inirilala ka tanu wallah gyang kutwa dusa tanu amyaw na naginan kailangan ko muslim na ayam ananian na lalayon sa kanin makapagpagabdas, lalayon sa kanin makapagpagabdas sa apya ka nga ba waktu na ayam ya kapia-pia na makapagabdas sa kanyan, igira malalakaw na makapagpagabdas, igira pasembayang, igira ayam ananian na bakaturog na ayam ya kapia-pia na madadalam sa tao aabdas ka an sa kanyan pagpakaparuli sa balas apu na si wallah subhanahu wa ta'ala. Ika nam apakalalas si mga dusa na as-salat wal masyu ilayha, giyang kutwa kasembayang naguso kasung si ku sambayang abada Jumat si ku mga datu giyang kutwa kanggil ba kasi ku sambayang. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tiruiyan na tiga naman ay ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya, bakor kan watig manay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengguna nawa si bakor sa kan watig Rasulullah pengguna nawa si ku pakalalas urina nganin apa kalalas wallah si ku mga dusa wa yarfa'u bihi darajat, nagu isip pun wallah gyang kutwa ka kipur mga pangkatan. Qalu bala ya Rasulullah, na ayam ya tiruiran na tigiran away panutulang kar kami ya Rasulullah na tigiran na isbaghul wudu' ala al-makari, gyang kutwa ayam ananian na kapamaka subra ako kapagabdas si gyang kutwa ayam ananian na mga tamanaian wa kasratul khuta ila al-masajid, nagugyang kutwa ka papakarib siya si kulakadan ako kapsung si mga masjid wa intidharus salati ba'da as-salah, nagugyang kutwa ka panayaw sa sambayang si ku urian waktu amya pasad fadhalikum muribat, nagyanan manating mana Rasulullah na lagi din na natigin mana iyo kasintri lagi din na ubalas waya maananian na anto na iba na kasintri si kuralang wallah subhanahu wa ta'ala. Nilani mananan abalas isam ya panutulci ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na atigian manay ay pandapatiyo upama kagiang kutwa isa agiang kutwa pamintuan o isa ko isar kanu na adna tigin manay alawasaygun uri na bulanun adirun makapamaygu sa makalima si kuya maanan niya na mabasa alungan hal yabqa min daranihi shay, baad na tigu Rasulullah kelebat, baad na tigu Rasulullah kelamba si kuludian amay tumu na tigu Rasulullah tigu mga sahabat tiran manay la yabqa min daranihi shay, dadin akelamba si kuya maanan niya na dusa niyan amay tumu na tigu manay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padhalika salawatul khams, lagi din na nating manay Rasulullah suaya maanan niya na 5 awakto aamay kasiyapan umanusia na pelalas nun wallah agiyang kutwa mga dusa niyan da kelam basi kuya maanan niya na mga dusa niyan. Ikapito pumakalas si ku mga dusa na as-sadaqat, suka pa magay sa sadaqah, giyang kutwa ka pa magay sa sadaqah na padanan kuya maanan niya na pumakalas si kuya maanan niya na anto na inibana mga dusa ay katuru wallah natiga na in tubdus sadaqati fa ni'mahi, upama ka ayam ananian na payagani watig wallah so mga sadaqah na tumanetig man ay wallah amapias kanyan wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, na upama tig wallah kapag maaniyo na ibigay niyo ko mga fuqara mga pobre fa huwa khairul lakum, nagyutwi lebih mapiar kanu wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, nagpulalas niya kanu sa mga dusa niyo wallahu bima ta'maluna khabir, naswallah nasunganin adin yung gulaulaan na kaipian. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakatruyan ala adulluka ala abawabi al-khair, bakos sa kapunguna nawasi kung mga pamintuan ako mapya as-sawmu junnatun was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'un naru kama yutfi'ul ma'un nar. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam asuka pamuasa na rending nagusu sadaqah na pekepadeng yan sa mga dusa sa lagi do ka pekepadeng uig si ikwapui. Lani mano to na
aya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam batadi laborun igira lagi dia sisi tanu sagian kaya ulan-ulan Ramadan. Aya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina afdalus sadaqat sadaqatun fi Ramadan. Aya tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amakal bisi ku mga sadaqah nasu sadaqah si ku ulan-ulan Ramadan. So sadaqah si ku ulan-ulan Ramadan. Nah, ikawalu apa kalalasi ku mga dosa na al-hajj wal umrah. So kapan haji gusto ka pag umrah. Aya katinu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina tabi'u bainal hajj wal umrah. Ay pakapagunu taani wa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapan haji gusto ka pag umrah. Fa innahuma yanfiyani dhunub. Kamata nagiang kanan adua kapag umrah gusto kapan haji namapakada iyan sa mga dosa kama yanfil kiru khabath al hadid sa lagi agiang kutwa kapag pukasa upana na sila sa putaw si sagiang kutwa aya makna niyan natangis si sagiang kutwa putaw gitui aya makna niyan nagiang kana nakapnay haji na agiang kana nakapagumra na padanan si ko pakalalasi ko mga dosa aya katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiang kutwa kapnay haji atiri ma wallah na aya balasian si sagiang kutwa taw na lagid o ayaw nakinim buatan umiyan udi na inaiyan ada alam basi ku mga dosa niya na sukman so kapag umrah na batali laboro ni gida Ramadan aso kapag umrah si ku Ramadan na aya katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin umratun fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i suwati ku Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapag umrah si ku Ramadan na ayab kitunay niyan na lagi ukap na haji udi ating mani Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayab balasian na lagi ukap na haji apada kunian aya makna niya na umagumra kasi ku Ramadan na lagi ko minay haji apada ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan igiyang kaya aya makna niya na akap na haji na pada nan si ku pemakalala si ikudusa agu suwaya makna niya na kapagumra ikasiyaw apa kalalas ku mga dusa na al-masaib so mga tiuba na kalalasian so mga dusa amay kasibar so taw so miyarat niya na igira miya sugat siran at tiuba na tapangoto itapangkiran wallah o titu apa kasabar sa kanyan antakadi na may manakagiyang koto mga tao na mga baradusa na igira mini sugat kiran so tiuba na gitu isiksa kiran wallah rarangit kiran to wallah subhanahu wa ta'ala na igira amini sugat ko uri panagiyang koto at tiuba na ayam ano to na upama kasibar sa kanyan na plalas nun wallah agiyang koto mga dosa niyan plalas nun wallah agiyang koto mga dosa niyan ayam makna niyan na miyang bulola niyan fa fi kulli ma yusabu bihi almuslimu kaffara o man kon emisugat ko muslim at tiuba nagyuto na pakalala suto si ikwaya makna niyan na antunin iba na mga dosa niyan hatta syauka yusakuha apiagiyang kutwa tingman ni Rasulullah asurok amini surok sagiyang kutwa uripan na amay kasibar sa kaniyan nagyuto na pakalabat to si kudusan yan amyang gululan yan sagiyang kain niya lain mananan agiyang kanan amang alimurkatan wallah ikasapulo apa kalarasi kung mga dosa tanu na saumu Ramadan wa qiyamuhu so kapamo sa sagiyang kayaulan Ramadan naguso kipamayan dengan si ku mga sambayangon at tahajud tarawih aya makna niyan na lagi do sambayang awitir so Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakatruyan natigi naman sa Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadin sa tao apa mo saan yan su Ramadan sa paratian yan si wallah nagu arapian si kubalas apa kapun si wallah na iprila unagiyang kutwa miyaw na amyan dusanian isa miya panutul na man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadin sa tao ipamayan digyan sa mga sambayang yan ko tanat-tanawa kagawi si ku Ramadan sa paratian si wallah nagu arapian si kubalas apa kapun si wallahu taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na iprila unagiyang kutwa miyaw na amyan dusanian iprila wallah agiyang kutwa miyaw na amyan dusanian naginan isiya pantanwanan igina man to misimbayang tanong aya makna niyan na paditan suima na ima sa din tan taman si kwitir aya katru Nabi sallallahu alaihi wasallam natige naman man qama ma'al imam hatta yansarif sadin sa tao asimbayang
man salla ma'al imam san sa tao asembayang pedian su imam sa taman sa di kapakapasad imam na aya maknanya na pedian din su imam kutiba lahu lailatin na aya isurat abagian niya na balas na lagid waya pisembayangan niya na sulangun o kagagawi nagianan aya maknanya nakapanagунtaman ni tanong si sagiang kaya kapapadalam tanong si sagiang kaya Ramadan agiang kaya lambar katan 20 gawi na panaguntaman ang tanong nagpananggilan tanong agiang kaya mga lalangan wallah sumanga ni sa parakatan wallah kaandra katan malalas wallah so mga dusa tanong ay tanong masarub si sagiang kaya dunia kaantan makaw masalungan na mauri tagong tanong naguan tanong maparuli agiang kutwa ay maknanya nakapakas lang sa maliwanag nagugiang kutwa mga balas o mga amal tanong amyang apapasad tanong si sagiang kaya dunia وهذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uriana tunay pa natin kita naging kay Sheikh Tanong si Sheikh Abdul Mola Abdul Rahim falyatafaddal